I čao svima ljudi, Dorijan ovdje. Dobrodošli u novi video ljudi. Kako ste sami izabrali, danas vam dajem novi video. A što ste izabrali? Izabrali ste Five Nights at Freddy's 2 video. Tako da ljudi, danas vam dajem razvoj Five Nights at Freddy's formule. Five Nights at Freddy's 2 essay. Five Nights at Freddy's 2 je napravio ponovno Scott Cawthon za divno čudo. Igrica je izašla samo 3 mjeseca nakon što je Scott Cawthon izbacio svoju prvu video igru Five Nights at Freddy's 1 i zaradio više para nego što ćemo svi mi vidjeti u našim životima zajedno. Igrica je bila u istom engineu, nije mu trebalo jako dugo da ju napravi, no čovjek bi se začudio koliko je malenih stvari uspio poboljšati u tako kratkom vremenu. Five Nights at Freddy's 2 ima istu formulu kao i Five Nights at Freddy's 1. Cijela poanta je da ste vi zaštitar u restoranu gdje morate pratiti animatronike na kamerama. No ovog puta tu je promjena, nigdje nema vrata. Sada imate 3 rupe na vašim zidovima, 2 ventilacije i 1 hodnik. Čekajte, ali ni to nije sve. Osim što se baterija sada koristi za osvjetljavanje hodnika i ventilacija, umjesto da se troši na zatvaranje vrata i osvjetljavanje vrata, mehanika odbijanja animatronika koji vam dolaze u ured je ovog puta prazna Freddyjeva glava. Ali što smo postigli tom promjenom? Tom promjenom smo postigli to što smo ubrzali gameplay. Više ne morate čekati minute i minute da bi se neko maknio sa vaših vrata. Ne, sada vam neko uđe u ured, samo stavite Freddyjevu masku i to je to. U roku od nekoliko sekundi, apsolutno svaki animatronik u radijusu od 5 cm od vaše face će otići nazad od kud su i došli. Kada smo već kod animatronika, više nemamo samo 5. Ne, sad imamo 15. O, gospode pomozi. Animatronici iz FNAF 1 se naravno vraćaju, imamo standarde, imamo Freddyja, imamo Chiku, imamo Bonija, imamo Foxija. Samo što naravno sada nemamo vrata pa oni funkcioniraju malo drugačije. Freddy, Chica i Bonnie svi dolaze ili iz ventilacija ili iz hodnika koji se nalazi ispred vas. Freddy dolazi iz hodnika, dok Chica i Bonnie dolaze ili sa lijeve ili iz desne ventilacije. I na svima njima funkcionira isti trik da stavite Freddyjevu masku i to je više manje to, tako ih udaljite od sebe i restartirate njihove početne pozicije. Dok je Foxy malo drugačiji, njega trebate samo oslijepiti sa svjetlom. Naravno vraća se tu i Golden Freddy koji funkcionira apsolutno isto kako je funkcionirao i u prvoj igri. Cijela taktika je da samo brzo podignete tablet i riješit ćete ga se veoma lagano. Uz stare animatronike tu su naravno i Toy animatronici, tu su Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica i Toy Foxy koji se zove Mangle. Kao i stari animatronici, oni se kreću kroz ventilacije ili kroz hodnik. Kao što možete zaključiti, većina animatronika se kreće veoma jednostavno, ili dolaze kroz hodnik ili dolaze kroz ventilacije. Tako da je za sve njih, osim za Foxija, bitno naučiti jedan veoma jednostavan trik. Taj trik radite sa svojim mišem kada podižete i spuštate tablet. Imate 2 označena prostora na dnu vašeg ekrana gdje se nalaze vaš tablet i vaša Freddyjeva maska. Cijela poanta je da podižete miš u zigzag pokretu kako biste odmah kako spuštate tablet podigli svoju masku i time ništa ne gubite. To napravite u nekoliko stotinki i ako se nešto nalazi ispred vas, riješit ćete se tog problema, a ako nije bilo nikakvog animatronika s vama u vašem uredu, onda niste izgubili ništa vremena praktički, zato što ste napravili taj nagli pokret i riješili ste se svih problema ako ste ih uopće imali. 2 posebna nova animatronika su Balloon Boy i JJ. Balloon Boyeva cijela poanta je da on dolazi sa vaše lijeve ventilacije i on je tu kako bi vam pogoršao dan. U biti on radi zajedno sa Foxyjem, u smislu da kada vam on uđe u ured, što si nemojte dopustiti, ako čujete kako se mali smrad smije u ventilaciji, samo stavite masku dok ne ode. No ako to ne uspijete napraviti, on će doći u vaš ured i uzet će vam baterije. A ako vam uzme baterije, onda ste ga nagrabusali jer će vam onda Foxy skočiti i otkinuti facu ili tak nešto. Što radi JJ? Samo vas promatra. Tu su još 2 Shadow animatronika. Tu su Shadow Freddy i Shadow Bonnie koje je šta? Ok, njegovo ime je RWFSFASXC. Ok, to je veoma lagano za izgovoriti. Prije nego što dođemo do zadnjeg animatronika, predzadnji je Fredbear. Dok sam pisao skriptu za ovaj video sam skužio da je on naveden na Wikipediji. Zato što je spomenut naravno, ali tehnički on se ne pojavljuje u igri, tako da želite li ga
ubrajati u ovaj roster, pa ja mislim da je nepotrebno, ali aj dobro. I zadnji na listi je vjerojatno najzanimljiviji animatronik u FNAF 2, pošto je drugačiji od svih na apsolutno sve načine, a to je marioneta. Marioneta je veoma poseban animatronik zato što da biste se njega riješili morate okretati Music Box. Uz to što morate gledati kamere, iako poslije kamere postanu više manje beskorisne jer se svi prebrzo kreću, Music Box je jedina stvar koju morate cijelo vrijeme pratiti. Od prve noći pa do zadnje Music Box je cijelo vrijeme prijetnja. Marioneta se nalazi unutri i svake večeri Music Box se okreće sve brže i brže i na vama je da cijelo vrijeme pratite Music Box kako biste ga windali. Odnosno drugim riječima okretali onu ručku da marioneta ne bi izašla iz kutije. I marioneta je odgovor na veliki problem koji se nalazio u Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 1 je naravno puno jednostavnija igrica od Five Nights at Freddy's 2, ne samo zato što je prva, nego zato što je veoma lagano preživjeti samo 4 animatronika. Većina njih se ponaša veoma jednostavno, samo trebate pratiti kamere, zatvarati vrata i provjeravati svjetla. Dok ovdje imate 15 animatronika, tehnički 14 i 2 od njih ništa ne rade, ali poanta je imate više nego duplo animatronika nego u Five Nights at Freddy's 1. No u Five Nights at Freddy's 2 ne možete samo provjeravati kamere i svjetla, nego morate paziti jako puno na zvukove. Također u Five Nights at Freddy's 1 trebali ste pratiti zvukove Freddyja, jer svaki put kada se Freddy smije, to znači da se kreće. Ali način na koji ste to mogli zaobići je da samo više manje pratite samo Freddyja na kameri. Jer ako stalno provjeravate Freddyja na kameri, on se neće pomicati. Dok ovdje zvukovi najčešće dolaze iz ventilacija. Svaki put kad stavite kameru, a nešto u ventilaciji, morate slušati kako bi ventilacija se ponovno čula, to je znak da se neko unutri pomaknio i da ste slobodni maknuti masku. Ali marioneta, upravo marioneta je animatronik koji čini tu cijelu situaciju još zahtjevnijom. Jer uz svo promatranje drugih animatronika vi još morate windati Music Box, što čini gameplay onda još bržim, zahtjevnijim i morate paziti na puno više stvari odjednom. A ako ne pratite sve stvari odjednom, pa dobit ćete jumpscare. A što se to promijenilo kod jumpscare-ova? Pa nisu se puno promijenili, samo što se sound efekt promijenio. Sada su puno manje kreštavi i puno manje, pa ajmo reći imaju malo dublji glas i to je više manje to. No kod same smrti poslije jumpscare-a ste mogli dobiti minigame. Minigameovi nisu imali nikakvu svrhu osim toga da su davali ideje o samome loru Five Nights at Freddy's. No za razliku minigameova u budućim igrama ove nemaju nikakav reward, nemaju apsolutno nikakvu nagradu niti poantu osim da vam daju malo ideje o samome loru Five Nights at Freddyja. Kao minigame u kojem igrate kao Freddy kada dajete djeci kolače i onda se vani desi, pa normalan ponedjeljak u Velikoj Britaniji. Također sada imamo i cutscene prije svake noći, koji također nemaju nikakvu svrhu osim da vam daju mali poticaj za razmišljanje više manje. I to je u suštini to. Five Nights at Freddy's 2 izašao samo 3 mjeseca nakon iznimno uspješnog Five Nights at Freddy's 1. Potpuno je promijenio kulturu interneta zauvijek i ostavio ogroman trag na videoigrama općenito. A Five Nights at Freddy's 2 je bio još veći, puno bolji i po mojem mišljenju za sada najbolja Five Nights at Freddy's igrica ikada. Lore postoji, ali nije toliko bitan, nije velik fokus na njega. Gameplay je jako brz, čist i veoma zabavan. I za razliku od Five Nights at Freddy's 1 ne postoji neka taktika s kojom možete apsolutno uništiti igru. Za razliku od Five Nights at Freddy's 1 gdje ste mogli na veoma jednostavan način onesposobiti više manje sve animatronike i preći 420 mod bez ikakvog problema. Dok je Five Nights at Freddy's 2 riješio te probleme tako što je maknio vrata i uveo marionetu. Općenito poboljšao gameplay tako da bude brži, zahtjevniji, ali i dalje fair. Sve u svemu apsolutno sjajna igrica. No po mome mišljenju kako vrijeme bude išlo dalje tako će igre postajati sve više fokusirane na to da ispričaju priču umjesto da budu zapravo zanimljiva videoigra. Ne sve naravno, ali
neke apsolutno da. Tako da, ako mene pitate, ovo je vrh Five Nights at Freddyja. I vjerojatno će tako i ostati. Mislim, rado bi da me neko dokaže u krivu, ali to je na kraju krajeva samo moje mišljenje. Da li je Five Nights at Freddy's 2 vaša najdrža igra? Zapravo, kad smo već kod toga, ajde vi bacite u komentar koja je vaša najdrža Five Nights at Freddy's igra. Mislim da smo već napravili poll jednom, ali za dobra stara vremena napravite to još jednom. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu i nadam se da ste uzbuđeni za druge videe koje ćemo izbaciti, jer idući tjedan vas častim sa još jednim esejem kojeg ste vi sami birali. Tako da ljudi, vidimo se do tada. Uživajte.